Namusengela bakonfwa konse kuntumuleta mbila ubunkolani obu amashina yandinga peni ne Michael Chita pakushikwa lelo tuwalaisha ukoseleshanya mashwi ayalafu mande muna muri Galatia abena Galatia chapter 5 verse 1 abena Galatia chapter 5 verse 1 emwalaisha ukufuma mashwi pakushikwa lelo kanishinga penshile fwa kumposela kashitaka tubelenga mashwi muri Galatia chapter 5 verse 1 tumfwe chipingo cha kwalesa ifyo chileso sana ifyo chalaisha kutukoselesha katika myoshe Yesu natendeko kubelenga Kristu alituluwile eicho shangireni no kwikatwamo kabiri mwikoli lyabusha iyo nalabelenga umuku wa kulekelesha Kristu alituluwile eicho shangireni no kwikatwamo kabiri mwikoli lyabusha iyo amashiwi aya yakwalesa yale tukoselesha pafintu fimo nomba ipi opota tulayingira munamankati tusambilishanye epo context yale tontomeshame nsona ngwefe yale shoku tufunda ndefu anchite define nangu kwetu tulako amashiwi yamo emo yalo lele ayamashiwi ndefu kwete tula 1 lishiwi ililanda pari freedom ngatuwalanda ati freedom kulubulwa ilishiwi freedom ukulubulwa nangu opposite ya word ya freedom kuti walanda ati to be in bondage ukuba mu status ya busha umuntu ushikwete freedom chile privilege chitakwete ensambo shakukana na ngwisha kusumine chintu echo bamweba umukwatile pyensambu ni ulya master wakwe ule mkontrolola no mwine utakwete ensambu shakulanda no nga bamwe batishana aleshana chitefi ale chitecho takwete that freedom. So the opposite of being in a bondage is freedom. Kashitwalando kwe bati ukukakulwoko umuntu ushikakwirwe takwata nsambu ya kuchite chintu nombe chipingwa pachatu ibo kwe bati Kristu alitukakwire eliyo kabiri shibiri mbiro ndefu aya nkwati okwete tuwomu lishibiri akwe bati ikoli lyabusha ikoli lyabusha ni chinshi twalimona po ingombe nga shirelima shira kwata amakolina abashikulika ingombe nga shiri mu status ya shirelima shiri shibiri na abashikulika nangu ingombe imo ili kwikoli tayakwata ensambu ya kuchinja direction okuyoko ilefu aya icontrolwa by the master so ni shiri ngombe ili kwikoli ili ni slave kuli lilyekoli ikoli chiri chisendwe chikulu sana ichiri pamubiri wangombe tachangu kalero chiri chafina nomba mashi winshaya kalembo yu Paulo alefwaya ukuti tusambilireko pa ushikwa lero ichakubalirapo Kristu alituluwile efyambile sentensi nangu verse Yesu Kristu alituluwile nomba ishuri yakulugula na tulondolola pakuti umuntu abe free nomba ndefwa atuluwile kuli chinshi kale iliyo Kristu talafika mukufa palupanda twali abashakulu bembu pamaka twali abayikatirirwa ku lubembu pamaka tatwakwete ensambu tatwakwete amaka ayakuyichinja ayakwansha kasebanya ayo amaka tayaperwe kuli bayifwe tatwakwete amaka in fact ayakuchita cast out ama demons tatwakwete amaka ayaliyonza ayakuchinja kasebanya ukubombya fe na ngulishuwi ukusosa nomba Kristu ichipingo cha society atuluwile mu musango nshi he was a living sacrifice aishire nga sacrifice ukuyipela bulilambo ifwe twamupele membo sha Yesu twamutwiko wakayele afu apachapindama asende membo Yesu the only job iyo twashereko nangu inchitofeili yonse yo twasharako penayo is to receive him as our personal savior kumupokerera ngomupusushi wachira omona omo ukumupokerera ndemfumu katika myoshe Yesu kuti ateke ngatwafika pali yo point ni twachita fulfill if you lesa akwete plan ya redemption towards man plan ya salvation yakwete pamuntu nishitwa ichita fulfill pantu kufuwa yakwalesa kwali kwakuti umuntu onse eona ikalelo apusuke kanshi epa fumine nombo kupera Kristu who was perfect 100% man who was perfect 100% God to die on our behalf ukutufuila ukutinga twasumina pepamfumu Yesu Kristu nishitwa ba completely twalubulwa kubusha walubembu nomba ndefu andande ishu ilimbi ilideso sokutila ati ikoli
lya busha tusambire pona luchimo likoli nshi lya busha palilelwa patulelanda bamoba ndumena bamoba nkashi bali katwa kwikoli lya busha likoli nshi lya busha litulelanda po ikoli lya busha lyo bali katwako bali katwa kwikoli lya lubembu ulubembu lwali very wide kuruchita defining the definition of the word sin is very wide nomba nalapera kofya ma example yamo bambi bali katwa kulubembu lwa lupato bambi bali katwa kulubembu lwa jealousy. They don't want to see others are progressing in life ninshi chaba chilonda pamukoshi wabo. They don't want to see others they are doing better than them nishi chaba chilonda pakatika mio shabo bambi bali katwa kwikoli lya lubembu lya bufi. They always broadcast niba BBC they always broadcast if ya apo wamfwa pera shiriri lyonse nishinali bakuma kano bali twale bayebeshishe benda kwati ni bali pota ili ashiri achitwafe na ngusini yo bachimona pe achitwafe pali 2 minutes they can explain it and narrate it more than 5 hours if yo bachimona fe muri 2 minutes bala kwate fya kulunda po lubembulo bali kakwa bambi lubembu bakakwamo lubembulo akutamba ubunkola nyobwa lubana pa fitunshitunsha ma pornographic materials. They have tried their best, they have failed. Lubembulo bali kwikoli bambi bali kakwa kwikoli ikoli libaka kwako lya chipyu lya kufulwa bene chipyu chabafye mu pepi. Bible alisumisha kuti kali peni lero mu ikokola akasuba kawe nshita ikule pantu malapera kasebanya pa kwikala kwate ni mutima pa kuwese shechefu pantu satana ngapali ba workshop mind atimo kubomberapo ni lya mind ya matempa wesheni ya matempa liko lilyo mwaka kwako bambi liko lilya buchende obulalelale bambi liko lilya kunomwangashwa kantu kangabanwa na status yabo yasobana. They can do anything bambi tulabamona mukilongaino bambi tatubamona and they may even defend themselves to say even Jesus Christ made wine, why not me? Ukunwafye nishine ushapangana ponde bunala kwato rubembo bala kwata self defense bambi nabo icho baka kwako fena cho nalimo kwenda no kutoba mayanda ya bene bambi nabo icho baka kwako kupasa apaleba ukukolongana bena Kristo tabomfa winonga bamona abantu bali organized nishibena kupita ponga naifi babatula. The big question my brothers and sisters out there is ushe liko linshuaka kwako elyo ni nani akakukakola kuli idwekoli uinga kukakula fe kuli idwekoli? It's only Jesus Christ Yesu Kristo fe eka uinga kukakula kulikoli iyo. I don't care if yoli yako kolekoli ilyo waka kwako. I don't care nga chishimba babika muli iwe ekoli wako ata. I don't care nga wanga wako ata. But one thing I know is Jesus can set you free. Yesu ali pele ukulenga yuwe ukakulwe musuminishe engire mumwe obe. Don't be intimidated. Wilolesha pali title abantu bakupela because of the nature of the sins you do. Pamula neme mbosho chita efyo bakuinika abantu amashina wifilolesha hapo. Tonto meshafya menso pali Yesu Kristo. He is willing to reason with you. Ngatwabelenga muri Isaiah chapter 1 verse 18. Ati iseni tukawusha neme mbushe nangu shafita shani ngashibu shikaba ishabuta tutu nga snow shikabe shabuta tutu nga cotton wabuta uyumfwensoni Yesu Kristo alekuita tontonganya abantu abengi pano pesa mbepo ya chalwepo bali abachitire pintu ifya lipa kumenso ya abantu na kumenso ya kwalesa bambi bali kweto kutembenuka no kuchinja bambi bafu efyo fine. They are just waiting for judgment day. What about you? What are you waiting for? Are you going to still continue in those things if you are lovembo? Lesa tefi alefwaya lolesha kunuma lolesha past life yobeleseko akufumyo bukolo bambe bo wali nabo they are still struggling. Bambe bo wali nabo they have already passed. Bali fuwa bali pitakale. But you listen kusunga, there is a purpose why God has kept you alive. It's not that He wants you to enjoy the lifestyle of this world, but there is purpose. God has kept you alive. That purpose is to serve in the midst of the Lord. You may ask yourself to say, what can I do?
wikwate okutubishika mupashi wa mushiro akakupere chaupe. You even fail to understand yourself. We mwino kafuna okuchita understand ko chikafuna. Namutotera dine brother Michael Cheta apo ushikubwa lero lesa mupale konse kuntumuli na totera pakashita mwachikwata kutusambirisha ni pamoshiro yako lesa mupale. Amen.